iti dalan. Si kamot gayam, Mari Gina. Anya ngay manan ta nakasako nga awit mo, Mare. Nateng, Mari Mona. Mapan ko man isursur ili. Anya? Manulaang mat ngay titubom kadagiti nateng nga ilaklakaw. Ay na, basit laang tinapatag, adda. Ay, Mare, adda nakisalyak a grupo. Ha? Amin dagiti members iti daydi a grupo. Ket milyonaryo da kanong. Adda ti sarili da alugan ken balay da. Anya nga day ta grupo, Mare? Anya kumapay ngay, grupo dagiti soon to be millionaire. Amangan mo't no day ta di ibagbagada ang networking, Mare. Naalalam, Mare. Umayak to iti balayo madamdama. Ta ipalawag ko ken kano kasano. Iti kasta, makarugi ka matang. Oh, naawatam ka di matlaang, Mari Gina. Wan, Mare. Ket, adda ka di maibayad mo. Ay, kuha, Mare. Dakkel samat unay ta 10,000 asing singiram. Pangalaak ko mangay. Apay, di mo kaya tagbalin a milyonaryo? Oh, kita dagiti aladawan. Ladawan dagiti kakadwak a members. Nagmamayat tilugan da, saan ka di? Wan Ay nawaw, no kayat mo ti bumaknang. Ado ti pamuspusan, Mari Gina. Mabalin mo ti umutang iti lending. Wano saan, mangisalda ka pa'y laang iti sanikwayo. Sana bali, taagbalin to a milyones no kwa. Pasensya kan, Mare. Panunutak pa'y anaimbag. Ay nawaw, no di mo kaya't ti bumaknang. O di saan laang. Sayang ti banog ko ngay may. Timano ni kumari Magina, bakit? Kaya di na pa inibos ti kapina. Diyak lang imanugot ang makisali iti ibagbaga na agrupo dagiti milyonaryo. Sa balikit din ti tono ti busis na lakay. Ay nawaw, nukasta? Podno ang networking ti ibagbaga na nakisalyan na agrupaw? Wan ka no? At dati 10,000 ang mabayadan. Ay nawaw, nagdakil mo tan. Wan nga rod. Saan mat adakas ti mainayon iti kakasta? Anya nga iti amok dita? Ang mga numalugi aklaang. Ang mga numasayang laang ti kwarta. Ay, podno unay dati ibagbang bakit? Saan nga amin kat swirtay no maipapan iti networking? Kas kumakinipiling at taga-kabangibang a barangay. Manutawin na nagtrabaho iti makunaan networking. Nga maging geta di pa'y bimak na. Ti kuna na narigat ka numot lang ti agtrabaho iti networking. Wana, no kastamat laang, ano saklatan ti mga isursor iti natang. Ay, nasaysaya at pa'y bakit? Ay, piman mat Mari Gina. Ay, si kamat gaya, Mare. Kasla nabambanog ka, Mare. Agkalkalingatan kan. Kan kasla nagdagsan pa'y day tabinagkat mo alakom. Gagangay na, Mare. Mapan ko i-deliver tinatang nga order dagiti sukik, di takabang-ibang nga ili. Ay, no kumangamin si Mali kamat iti bagbagak a grupo dagiti milyonaryong. O, di soon to be millionaire kamat kuman akas kanya. Kitain na ka sa anak unay amabambanog. Awan mat nga rod maibayad a kwarta, Mare. Ammo, Mare, no kasta ti kapanunutam, di kanto pulos ag progreso. Anya? Ay, uminom ka pa iti juice mo na. Agyaman ak bakla. Anya nga minan, hindi ko nang may lakad mo dito yung sentro. Napanaklaang ijay office bakla. Ha? Adda nga mintiin na tendarak a program. Office? Wan, office me. Ay, no kasta, mga opisina kagaya man, friend. Wanan. Sa dino nga eh. Di talaang. Nakisali ak ngamin iti grupo dagiti soon to be millionaires. Anya man ang dahil tasunto bi a millionaires nga bagbagamot. Secret. Basta, may salaang ti siguradwak, friend. Iti saan ngagbayag, agbalinak tumot a milyonaryo. Adda ako, nanang. Kamusta nga iti lakad mo? Muna, anak ka. Nasayaat mo't, nanang.
Sigurado ka kaday, amayat day ta nakisalyam a grupaw. Una, soon to be millionaires group ko naman. Ay nawaw, awan easy money anak ko. Ay nananang patsindak ka di, iti saan ngagbayag, bumaknangak tumut, kas iti ibagbagat ti team leader mi. Ay undayam, mabalin ka di abumulodak iti kwartam nanang. Na, ibagbagam nga da trabaho. Ita, umutang ka kanya. Una, i-upgrade ko mat ti account ko nanang. Anya, di mo pa'y binayadan ti binulod mo kanya. Ita, bumulod ka manang. Bayadak to no bumaknangak nanang. Uray triplen to no iso. Di kay madanagan, tadandanin nanang. Si kamad ti lumabas iti paraangan mi, pare Sandar. Siguro, naggapu ka manin iti bangkagyo, anya. Ay, panagmumulang aminan, Maray. Sapay narabyan ka. Ay, naskin nga trabaho tayo. Tani, saan mo't alibre ti bagas? No kumangamin nakisali ni Mary Gina iti grupo mi, di timpayaman kumamat. Ah? Kitaan na, uray sa anak ng trabaho. Okay lang, tadamot urayak. Ay, saan nga min alin yan ni bakit ko data networking, Mari muna. Samay sa awan pagbayad mi. Iso, pasensya ka na. Okay, nasyak ti bumaknang. Sigurado magbabawi kayong tao. Apay nga itakalaang Sandar. Nakistorya pa nga min kani Mari muna. Ay nawaw. Anya ngay manantiin bagbaganakin ka. Agpalpalastog man nila. Tikinuna na pa ay. Nung bumaknang ka na, siguradong agbabawi tayo. Anya? Saan pa'y abin maknang no makapagsaw kasla sigurado na bumaknang? Ay, dahi tang arod kahit. Panagkunak kahit. Imo naman hindi panagpalastog na dahi tao. Ay, kastamot lang ti indandanon na kadagiti daduma pa'y akaaruba tayo. Saan man ang nasaya at ti kasta? Kasano no saan gayam abumaknang? Ay, bagbagam tuman. Ibagam adi naunay tagpalastog. Tanay, nasapa pa'y. Awan pa'y mati resulta. Nga din ang nagkawa pagsasarita nyo iti asawa mitay, anak kaw. Ay na, ni Mari mo na atatang. Agpalpalastog manan. Ha? Anya ngay man iti palpalastog na. Tinetworking asim malyan na tatang. Bumaknang to kanaw, no kwa. Anya? Ha? Jakman amo iti kumari tatang. Talagang awan ti manaknakam na. Kastamat laang ti inaramid na idi. Kunanang agnegosyo kan agabroad. Aging gaita, saan pa'y mata napaspasamak? Nagpatinggalaang manon iti panagpalastog. Nasaysayat lang tamay, jay slowly but surely. Tidakas pa'y tatang, saan laang agpalpalastog. Uyawan na kapay. Awan, tinasayat nga itdentikas tagaramid, anak kaw. May sa tawanan tinapalabas. Hanggang maging gaita. Jakmut madlaw abimak nang ni Mari muna. Bakit? Wan nga rod. Jakman amo no apay. Angam bayam. Pakumusta akto no masalaw ko. Uwan man. Salod-sodam man no bimak nang melang. Ang mga no nagpatinggaman la iti palastugan. Shh, tangiwat mo Sandar. Ang mga numaira na alumabas iti paraangan tayo kat mangag na ka. Ririn to manan no kwa. Sana bali at apod no may. Wen angam amumot ti ugali na dayjay ako marik. Saan lang analaing agpalastog dayjay. Adu pa iti paglaingan nalakay. Sa dino tinagapuam antiweng. Napanak nagala iti gabay, tay suman ti pangaldawan mi kinimuna. Ay nawaw, kunakman no bimaknangan ni Mari muna antiweng. Ay na, makatawanon sipod nakisali iti dayta a grupo.
Ngam aging gaita, agrigrigat kami latta. Kasano mga main, imo na ti palastog na. Ay na, kaasimot ni Mari Muna no kasta. Ay, wan nga raw balasang ka. Kaslawan mat ngamin ti manaknakem na. Tunggal adda plano na, ipalastog na dagaws, uray saan pa imot asiguradaw. At danto siguro ti pagnakman na antay. Sapay kuma, agnakem kuman, takastoy manang tinapasamak kan kuana. Mala, agtugaw kan tamangan kamutan muna nakaw. Apay ngay aming mingmingang mulatan tamakan. Awan lat sa bali amasidan nanang no saan agabi, gabi la akanayon. Ay nawaw, agyaman kakit di tadapay gabi. Masurunak ngamin itiday ta team leader mi. Tiko na kanyak, 10,000, 20,000 per week ti income mi. Ngam saan mo't gayam? Ado pa yung tinagastos ko iti flyers anay warwaras. Ado mo't ti post ko iti Facebook. Ngam aging gaita, awan mo. Awan pa'y tinaramanak. Tidakas na, impalpalastog mo pa'y abumaknang ka anak kaw. Nakababain unayin ka dagiti kaaruba nanang. Awan ti amok ang mairason ko kadakwada. Sapay imbagbagak ngagbalinak a milyonaryo. Ngam aging gaita, saan pa'y mat anatungpal. Kasano mo nga may nanakaw, imo na ti palastog mo. Nasabat ko ni Auntie Wing di tadalan, Sander. Anya nga, tinagsaritaan niyo, bakit? Sinaludsod ko laang no sa dino tinagapuan na. Kati ko na napan kano na nga la iti gabi ta iso ti si daanda. Kay na mo, ano kasta? Fake news gayam abumaknang ni Mari Muna. Ti ko na ni Auntie Wing kanya kat agrigrigat dalat ta kanumat. Isumo lagayam, adyak mutin makikita ni Mari Muna. Ay, amangan mamabain nga umayan. Nasaya at kit di ano amunan ti agbain. Ta talaga nakababain dar aramidan na. Diyak ko makaya ti makibiyang. Nasakit mo tinakam ko kadagiti dakas ngayon sa usawang na kanya. Ay nawaw, manungal dawaon asaan ka rimrim war muna nakaw. Apayan, nakababainan nanang. Na, kay kasta nga ro da ka na yun aglamlam mong kalatan. Amangan nga minukat katawaan da kung dagiti kalugaran tayo nanang. Ay kat gagangay na nagpalastog ka mo nga main. Ninanang mo, imbes asuportaran na. Ay naanak kaw. Nakababain nga mintikas dyan ngay naramid mo. Tay kunada nga road. Move in silence and let success be your noise. Alawanan, kamali ko nanang. Mapanak pa'y sa aglamang nanang. Sa akto la agawi daw, no nalipatan ng dagiti kaaruba tinaaramida. Anya! Agim impake kamot at talaga muna anak ka. Pumanaw akong dito balay nanang. Na, sa dino nga ron ti papanam, mapanak iti ayan ni bakla ijay sentro. Ijay paylaang ti paglumanga. Naimbag ijay, tas andak nga am mo dagiti tattao. Ay niya, agkita akto no anda ti mabaling ko apagtrabakuan ijay nanang. Kasano ak nga raud. Ibati na ngagmay sa ditaw. Di kay madanagan takanayunak to ti mangipaw iti abastuyong nanang. Ken umayak to lata pumasyar no sa anak abisi. Oo na yan. Damari Gina ken pare Sander mo ti masalaw ko iti dalan. Ay, naimbaglaangan takas to iti bado. Saan makita ti rupak? At damit bonit ko. Nakakalugong nga pa'y. Atita, asidagdan. No kasarita dak. Saan ko lataidan asungsungbatan. Siga mo tayo Mari Muna. Wan nga rod, sa di na di papa na mare. Apay kasta ti kawas mo? Agdiretso aklatan. Iti kasta, panunutin da ka ingas ko lang tinasalaw da.
Marimona! Agawa ti man na. Narigatin no maamuan da asya kayo eh. Sapay nagadutin na ibagbaga kadakwada nga agasawa. Ay nawang, nagdiritso lahat tamatan lakay. Kaslaawan tinangag na. Mamang ano dayo day. Kaing ingas lang ni Marimuna. Sigurado ak ani Marimona. Kasanumot na ibagam. Di mo ayan nakita ti tsinelas na? Unay ka mutin bakit? Ado mo tikas di chinilas. Saan lang ani Marimuna tikas di ti chinilas na? Ay na, mamati ka kanyak sander. Ni Marimona dayjay. Kabisado kat dagiti kukuti saka na. Anya, ay unay ka mutin bakit? Sigurado ak nga iso dayjay. Kasta launay siguro tibain na iso akas jay ti kawas na. Sapay nakabunit, uray nakapudpudot. Anya ter aramidem diti balay. Dito yak pailaan nga agnaad bakla. Ay wow! Iti anya kumaga po. Mabainak nga agawid iti lugar mi. Anya ko mo ti pagbainam kat adamat balay ken dagayo. Saan kayo mat nga squatter iti panagkunat? Mabainak tanagpalpalas tugak manen. Kunak no agbalinak a milyonaryo iti networking asim malyak. Ngam saan gayang. No kasta networking ti bagbaga matrabaho. Nalalam bakla. Ay, una yan ay atigasat ko. Ay, no apay nga min nga imuna ti palastog mo ket awan pay ti resulta. Alan palubusan nak makipagnaid ito'y ayan mo. Dito'y pailaang ti paglimangak. Tatalaga mabaina kun kadagiti kalugaran mi. Di ka madanagan, agsapulak iti trabaho. Ay, wow! Saan na nasaya at nagpalastog tayo? Noon pa ilaang ti makita tayo a resulta. Iti kasta kat saan tayo mapabainan? Tay kunada nga road, move in silence and let success be your noise. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.